Бүгүн бэбит той курукпут үлэтин камнаһын кэпсии бу улуус нэһилиэк талба талааннахтарын көрүү кэлэн турабыт. Уонна ота выставка турурдубут. Уонна бэбит үлэбитин кэпсиэтибит тахсан сырдаттыбыт. Биһи балана курухпут ата өбүгө ситиме диэн тоҕо диэтэххина бу той нөҥүө биһи өбүгөбүтүн кытары ситимнэһэбит. Айылға материала болан бу бэйэтэ хайдара алыптаах киһини наһа тардар биһиэ хабаллана оҕотуттан саҕалаан кырдьаахсарга тиийэ сылдьаллар үскөлүөнэ оҕо ии уонна эбэ ол иһин өбүгө ситимэ диэн аттаабыппыт. Куруһу курдуктарынан кулууп иһинэн үлэлээн саҕалаабыппыт. Биһи была быйыл куруһуоппут үлэтинэн сүрдээл выставкаа кытынныбыт, уонна мастер-класстары ыыттыбыт. Эбитэн иһэлиэппит иһинэн буолбакка дьон сүрдээн сэҥээрэрибит бу выставкаа кэлэннэр ыйытыыба буола атылыыгыт той диэн ыйталлар, уонна мастер-класс биэраат той диэн ыйдаллар, онон балаанаттын иһэлиэктеринэн эмиэ мастер-классыты барыахпатын сөп. Бөйтім сөйтім тәріліпі бұл 15 болдың өтілі тәуіппіт. Кетінің чәтілбе сыллаққа. Бейі бөйтім сөйтер болағына ұсынауына ұмыттан істейненлер бары бейі дәләқтер, онына керені керексейір, иске талаға жонны күтімсен өлі жабыт. Атақ түмсібітігер сүлбе шіленне ақпет. Ама кәдіғасы бұйыл 15 сағын толбыты. Онына бейіға түмсібітігер народ мастары, сақыспы народын мастары Аканеска бар, Александр Павловичті бар. Кені халалтатынан бейге бұйыл олырын тосураға баяға, тосураға хакымнес бүкпет, инде улахан байдық, улахан үлебітін кыз, сүттер кыз, керек өстүйді деймет, ден туақ текпет, туғынан текпет бет. Инде бітін бұйыл барамыд, мандарухы көссәммет, баяға барамыд, чывады көссән, улахаптың көлемет дуғайын тақан кәлі бет. Бұстап қабылағына біге мастер-классы үтті бет. Онда боллағына Райды Ивановна түретіне боллағына тағалай қалуы бұстапқаны беретті. Онна Евдокия Николаевна Захарова кылынан беретті жонлары, онымен боллаған күрдік беретті. Онын тән өдяған жонмен тегілдері бет, онын тән бейбіт білебетін жонлы hergaha kektirik demek verebet.